Kaseng Khasi Student Union hapo kashatri jong ka North East Student Organization lani ka nesu menta ka singi harangkat ki wei pat ki sang bhalang hakaleng ki jilla ka North East ki lapenlong ye ka jingye khi halor ki babun ki phang bandawa na ka sarkar India nadu ka jingyo alat bandrung kerthep ki mender da ka ba pentrekam ya ka ain ki ba perking ya ka jingrung ki mender kum ka ILP ban pendu ya ka AFSPA kharkhandai spa sanpopra ban pendu ya ka CAA ka education policy ke bayahap dur berkarukam im ki cai benriu riulum ban wanra khambun ki university ki vocational institute ki medical college bat ki wei ban wanra ai karoi ka par hapo ka jella ban mangi ka bha karpangi ki pai riulum ha ka jingthung kam ye ki kerdan grade 3 grade 4 ha ki central office kajing itu kerpangi ki cai benriu riulum hapo ka constitution ka ri India bat ki wei ki ban wanra ka jing mentoi na ka banta ki cai benriu riulum ha ka than satei lamingi ayat kecuali pat meeting kecuali pat distrik ngai ki her ki lama lairong haman lagi trumieng ngalek hewai ke caka ngai wat ke semblang no lasi dekat lama lairong ka bang akwa abandong dan ko bile klemat kolong im som laong i persya ya kata kesukaran dia hari ka jingkeli yang tak kasngi galong hatu kesukaran dia ka itu mo ini kum trali muluk kalau priang mo itu kimat jindawa jungki gitu kum trali muluk kane kan ngakwa abandong kar kom perkhat pedan kar ngep teng hadung taban thombo ya ka hok ke jungi minam kot tang kita ke cingpen snow minam kot tang kita jingkran hanrai nyeong bakane kalanti banjai persau banjai tawa minam mantan lakam dei mangiyok manta lakam dei benyok sibet lakam dei lasai ngaso bandong ci singit zagasni kom gajat benreu khamtam long ngin sejok bakaden ka hok bat ka stri ke jungi ngakren dia kata galong khamtam ki pari ki pardo pasnam beri khon jong ko beri nyau trep ngisutu kacin perkhat padan kelasang banyalam bakla ngisutu kacin perkhat padan kelasang pankrat syakwai pat handai kakwa banjai pankemau sekejai penreu galong ihapan bu jingkeli ya kasokaran dia hato ke itu mau kasokaran dia ya ke history jong gajat penreu bro kowe kai bang aku abang keren ya kata galong nila buram ki perdo pasnam kila buram kila kentiu buram kita ke lama lairong jong sekarang dia hato kata kasokaran dia ka kentiu buram mo ya ka hok jungi kita dari tremuluk ka kentiu buram mo ya kita ke history ne ka paket jong gajat penreu bro kowe lada ka long ka kuah ban kentiu buram ka kuah ban itu balai ka maino itu kimat cingdawa ngawan kawan ka cingkeli kalong mano berpersang ya penken ya kan penken kinong balanya penken mangi upat ba kitra itu meluk ngasang balong ni dan ya kabok ka ikhtiar kabor ka jungi penpersno lara kita ki masyong kabor khamtam kinong sensar jong ka jala kibla padba lapan ko pikum hor ngakwa ban kren ka basai na yela kai bek isu yung chat penreu bat persang bat jalan bakla ya dokum ni goptai namang ngasung thu ikini kisni la persang ya ban penpedano la persang ban ong ban petino ya takimat jingtawa jong chat penreu gidondo pirong mi khamat gibong labiang ka kamram ngila pendep la jom kamram bangilah pas kita ka resolution namta ka ILP Hendrai ngasoong husiar holok hei holok kajing renew ya ka license jongki kalajan weng no mardor ya gini kaan Citizenship Amendment Act kaba sa pendojat kaban kata adu kata-kata ya gajing long kerpang ya gajing long try jengki try muluk hala ka jong ka kendo ka siap kabasaw ka di kamat ka bayde ka asam kata ka di ka asam akot ha ka bala ya soy menswa pedeng ka sarkar asam ka all Assam Students Union bat kiwi kiseng ha ka ban yadai bat ban penher krat yakini ki menderi ki pelabuhan Senong hapo Asam yakini kaan empat menteri kampura hadu mentawat kaladon bat kani kalong kajing dawa jong nisu badi menteri kam paka ya ka Asam akot kabasan kadai berkamat jong boundary lani tau put usam hapedeng ki jelah ki bapir jong kathan stai lamngi bat kumjuru bat kari Bangladesh kamat ka bandriu ka hidai ha ka baidai bat ka puli puthi hapo kathan stai lamngi lani kata ka educational policy itu bakadan ka national education policy jong dari India andre nakalian ka nesu kakwa ba ka sarkar India kadiban penni ya kata ke education policy ka kerpang la kamanta kathan stai lamngi kaban batay penya
hakabay day bat kariti ke dustur kasnap ka bakarpang bat ka history jom kitray ritray muluk at hanch tay lamengi kumjuru kaway gamat kalang ban seng shushu kita ki central universities ki technical and vocational institutes ki jaka ay jingikay sumar ki jaka ay jingikay barikor ki research center bat kumta terter kamat ka bahnyo kabay kay day kabat ka kai ka pateng ka kamay kaji bat kalat banyang halagi jom ikijat ikibriu kita hanch tay lamengi kapadon kam kajing dawa kalau mga sarkar India katsna ia kata comprehensive policy for economic development of any region kumjuru kumbangilai mentaba kenika Act East policy gilas nang menteri kambal ka sarkar India kajing temu kolong ba ka Act East policy kamdai ba kathans dilam ni kanlong takalentiya dene kata ka corridor henry kadi banlong kata ka center da ka menta ta ka kai ka pateng kamat ka bapra kadai ha kajing bumyo kam yo jam dene kata ka unemployment problem kajing dawa kalong badiban wat kilat kilti kumno ban address mante lakam ya kajing bumyo kam yo jam jung ikun sam lagi bala pendap ya kajing puli kajing dawa kalong ba kumjuru baya kathans tay lam ni di ban seng no ta kata ka special employment zone kumjuru kawai kamat ka karpang hadin juga kajing mi jong kini ki reservation quota center pool of reservation jong sarkar India hakaba kaay kay kajing ba kalong arpusan yiki OBC khatsaw yiki SC bat hinyo yiki ST ka bakta hadu kata-kata nakaliang kanisu ka dawa banyak kini grade 3 but grade 4 jong borok kitanat jong borok ki office jong katanat jong sarkar pedeng kidai banlong shispa naka shispa naka banta itray muluk jong kathan chitay laming